الله أكبر الله أكبر. إلا نوحي إليه أنه الله أكبر الله أكبر. بلش برنامه باوری دم باش وره تماشاوان هجا و دلال جاره کردن ام ده برنامه باوری ده به مجاره کینو لپیش بری ونه تماشاوان هجا و دلال مهوان من وی هفتیه مامسته آیت الله آشیتیه برای بو مهوان برنامه ما از باورم هونه جنزیک و ناس بکن تماشاوان هجا و دلال و کوبر مجبوره گوت امی هر ده هفته جاره کی به مجاره کی اولی به مجاره کی کو نرخاندنه کی اولی کو فایده بده ما و تماشاوان ما امی لپیشبری وابن ما مستعد بخیر و سلامت هاتی خدا خیر متواده و تماشاوان اجی گلک صاحبه اما عزیز کن دخوازن برنامه هنجی دخوازه مت پجرین اسپاسیا و تیمال هوایا و تیم ما مستعد هفته ام دخوازن لسر مجاره کی کو ام بیجن فرزیده پینای خبردانه همه اوسا ام معلومات جواکه کی اوسانه سراسرم در باز ببین بنگه اولا اسلامی مجاره ما بنگه اولا اسلامی بیاد خوازم لسر بنگه اولا اسلامی یعنی وقتا مرو بالظاهری قول في حال نهاية كل أو دنيري لعالم إسلامي مرد بيجي قايب بنجها أولي هاتيش بو آلوزيات شكي ناو إنسان هذا وزحمتيا ونخاشيات شكي يعني أو مرد جي فهمنا كي مرد بنجها وينا بيني مرد ام بیژن زاگونا و بنگهین فهم نکی مرف بکاتن و عمل اتباعی و مرف صاد بینه گلو بنگه اولا اسلام سر چه هاتیه اجتماع شوانی مرا هم چه کرم کن از هر جار برنامه خدا ورتین مزمان بسم الله الرحمن الرحیم بناوی خدای رحمان الرحیم از دبی اف چاندا موجود ایرو گو کتیه نوا پرتوکه ما اولی بنا حدیث و تفسیر و فقه يعني ام دبي چاندك اسلامي لو تاع علاقه و چانده بهتري بجيانا پیغمبر و وحي رتونه يعني يعني قالك جارا هنك سيداي ما اوجد كن يعني دبي چمت ورد بيجي فقط افراستيك يعني مرف ده فعم نكي مرف ايرو نكار قيمت بكي يعني تقرأ كده فهم بكي نكاره إيرو كي خوش خارج شيء جبوت قيمته إيرو زان بي وجبوت حسابه سبب بكي يعني إجد في أمفينا فهم بكي جو أب چاندا إسلامي موجود ده عالم إسلامي ده بهتري وينا تعلقة في چاندي وقرآن بيروز وجيانا محمد جو بويا مينكي إسلامي بهفرتونه يعني دیرو که دا مرف کاری وها بین زمان دیرو که دا پشتی وفاتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام و مرف هنک استثناء کاری بگیریم از وکرید بیجم از دو استثناء بگیرم يعني عصر سعادت وصلاح الدين وعمر كري عبد العزيز مرف كاريج فاري بيجي ولا اف چاندا اسلامينا اف ديروكا اسلاميه افانا اسلاما مرف كاري يعني بيجي يعني اما بخو شخصا وقت يقول از بميجي خو بعقل خو بانسانيتيا خو والقورا زانبونا خو تشتيقو مفهوم كريا الدنرم تاع علاقه وكي ديتري بسامرتنا يعني وك ايرو يعني مثلا ايرو تدبينه لسر ناوي مسلمانتيه لسر ناوي اسلامي د عالم دنیا ده ما چنا کرن از دخوازم بریا استکمایت از تشتکی پر مهم بیجم از وهاد بیجم از هر جارد بیجم ج مسلمان دنیا را اد بیجه حیا اف ذهنیتا پوت پرستی د عالم اسلام ده به مسلمان پیش وناچن
بجا پودپرستی کی کو yani نزانن پودپرستی جی ها او tabii yani dve ev zihniyeta alema İslam putperesti be guharandin be çandaka hakikaten xanasi yani putperesti وقتی گلی خوش گو مامسته پوت جسمانی شکاندن و شخوره پوت معنوی چکر نه ولو از وها putperesti ben mezman او ذهنیتا پودپرستیا دونما مکه برینها ب 1400 سالی زاروکه دچه مکتبه یکا سرکه صنفی عولی تجاره بیجی ناکوی سریوی بو ناپجرنی ناکوی سریوی نممکنه ایجا پودپرستیا هر ملتی هر دیروکی هر تاریخی لگورا عقلی و جواکه حسن خوش لگورا آستاوی لگورا آستاوی لگورا وی یعنی جبوی اوایی إجا مثلا الجم خد بجيم بوست برستيا عصر ما جو إيرو أمتدن هذا علامة إسلامي ده شيء أو جهف جدا كرين وجهف قطاندنا إنسانا يا سيدا مش جبيرنا كلمات رنجي أخافتني تخواش تشتم بيرا من أفساد خوازم كافين عباري نا أو بوت برستي ويش أخيجي يعني بتعبير القرآن بخواجي او نه عبادت و پوتات کر و کبر بجای وقتا تجواد پرسید بجای لا نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى او جي واسطه بون فطراف وينه صالح بون دغو اف صالحي هم جو حسب كن بو ما بجينا خدنا ولو بجای ايرو عيني ذهنيات يعني ذهنيات عبادت يعني خو الشيخ او كد بجاج بو ما بجنه خو والحاصل بالك كلام تدبكرو افتشتهانا نراستا افتشتهانا ظلمه افتشتهانا حق زيا ادبيا ومانا فلان كسود بيجي وها فلان كسود بيجي افاتا او فلان كسو خستدا بس مدير مغوتيا ان ليدر مغوتيا قولوا يعني افيك واد دواجي السياسه كردي رجد بيجي حيا سياسه كردي جي جوي ذهنيته فاودال خلاص نبي كردستان جي چنابي يعني تبي وقت جو از تخوازم في بين زمان تعبيره جو اد بيجي عايده منن يعني نجو از تعبيره كسي دي بكارتينم انا بلكي هناك انسان ديرو كده وحالي حاجر يشخور تعبيرنا بكارتينن از هيفيت كم تماشاوان هجا تعبيره مي وكم يورم بكن نو وقت شنديتي يعني التعبيره ما اد بيجي بود پرستيا في عصري جهف قطاندنا إنسانه جهف جدا كرنا إنسانه برات تخوازي بديندارية ودين سزية به برات تخوازي بكرديتي وتركيتي وعربيتي به برات تخوازي بجنتي وزلامبوني به فرق ناكي جهف جدا كرين يعني ما مستعد برسجريكا ها بشتي جواكا كومينال اف برسجريك حتى إيرو ديجيت أصلا أساسه ده برسجريكي جالك مازن تاني الزمان يعني ديروكا مروفاهية ده جواكا كومينال بشتي به اف چين كرنا يا جواكي باش كرنا يعني تريد بيجي بتركي تعبيره خاشن بيجي صنفسız sömürüsüz toplum bece. Nasıl civaka B Çinkirin u B. تريد تشتاقوا از بيجي اني زمان علاقه بهفرتونه مثلا كومينال توبلوم تشتكي جدايه يعني نعم مگو پشتی وی او تک چو بو اف جواتا صنف يعني يا صنف يعني تبي به صنفيته او كومينالتي تيك برن حال كيو جواكا كومينال خوش به تيك برن ازويد بيج يعني بالي كلام كم يعني برسجريكا انسانيته بهزار ساله يعني işte مهم مجارما ايرو ام بين سر مجارا خو بله بنجها دين سرچيا بله بنجها دين سرويا کو آستنگی نوا جواته زحمتي نوا جواكي راكن زحمتي نوا جواكي راكن وشر وبفچون نوا جواكي راكن اجا بلاغو از نحافظم بلا تماشاوانه ما ببخشن اما اياتي خو عولي خوينن ويدي داويه هدي شخورا اخف باشا كلام استعيذ بالله يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون صدق الله العظيم آديجي طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشكر بابك نباشتره يك بو بله ورش تشد به إجد آياتا بيروز دا خدا عز وجل بالا مدكشيني ببال تشتكي قلكي بالكش جرين قبل يا أيها الذين آمنوا بنرن أطيعوا الله
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم بله قالي وإنسان باورمن جواب خدا ورسول خدا بدن وقتی گو غازی و زندی بونه کرن يعني او تشتا جان بونه کرن او پیامک و بده جیان بله کرن بله بله برسوای بدن برسوا بدن يعني هاي جا مساعدة ما مستد فيدري ده از قازم نوا هيفو كده مزينه دمكي اف نهار عالم اسلامي ده اف هلوستا كونها گراندنه جبو جيانا انسان ايدي نه احياب كي جبو تيك ببي مو بزان بتاگا ودي سريده تاگو اف نال گورا پیغمبر اف جيانا هني ها اف جي شاهده کو نال گورا بي مثلا نال گورا اياتي بله بله جبركو عالم اسلامي ده زحمتي و الوزيا هي تدبر كي تونه بنگها اسلامي بله لسر زحمتي اوا کرنا بله يعني مثلا حديث رواية تكن وبيف رواية تكن وحتى ويشندي هانا أزناف نابجم جامر يعني تورن شيخا أجبر جيتي قوتن شيخ هاتنا زيارتي أما الحسن صوري سوار نبويا السيدة خودش ترازيت اختياري كمت الحسن صوري سوار نبو دبي نا دبي بالآخر ما زيادة ببن يعني شقة تي زحمتي بكشيني هاو قاسي خيري تزيدت بن يعني جبوي اواي جبوغو خيري وزياده بن زحمت كشيه بري خود دي زحمتي بري خود تعلقه بيرت خود ما مستنگي اخاطرني تا خوش انتش تن بيرا من از فقيبم بچوك بم بيرامتي مجد سوفيا را برس مكان متشتي قاش ورا قوتن يعني فترات امد بريده ام علي راحت يعني هيسان كرنين براستيجي مجوارت قوتن تشتي خوش راحت هيسان يعني اول راحته بديگو اوهو گو بجدنا صوفي قبول نکرد بجدنا اوهو گو تر سست که گو بجدنا یا گولا خودت بجد سست که کرم که بله يعني دفرد في آيات إذا ج سست كرنه وشداندنه بهتر جانبون زنديبون بله حياة جيان مهمة يعني اسلامياتي كي باش بكن وكا خوده و جيانه كي پر خوش ببي مسلمانتي بله طرفدار جيانه بله نه طرفدار مرنه بله اجيان بچی چید به بخوشیه چید به بله برحتیه چید به يعني بگم يعني جيانك برحتي يعني تديت مثلا وقت يقول ام برحتي ولو قالنا كما هي دبي باري خو تنجوي ناي خرطان ام نباتشتي فطري دبيجن بله او خزايا يعني بله خزاتيا دنياي هيا خزاتيا كائناتي هيا خزاتيا غياي هيا خزاتيا انسان هيا هر حيوان کی خوزاتی او ایری او تشتی خوزایی ایری يعني او تشتی خوزایی او جدا او برخوبت زانینه او برخوبت زانینه بله غنج وات تشتی خوزایی دین اسلام بنگه که لسر خوشکایی لسر راحتی لسر جانبون زندیبون آوات که يعني نل سر مثلا يعني اسكارم چا بيجم دقالك تاريخ اسلامي ده دقالك حرب مسلمانه ده گوكريا جبوگو شهيد ببين خود دنا پیش جبوگو بين كشتين جبوگو شهيد ببين هرنا جنته ننوري نراستا ايرو عفوا من بيبات بري تمام عالم اسلامي بقورما شهادت استثمار کرد ما مستش گوتنا خوش بینه که از ویژی سر بینم یعنی تأییدا گوتنا و ما قینا بجه سبب نزول آيات ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة دبجه هناك صحابة وصا كات سريوا قوتن هر خو بدنا شهيد يعني أف دعوة تمامه هر خو بدنا شهيد كرن وكي قلنا آيات إيقاظ كرن جو أفشاشة جو هن خددنا كشتن جو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بدست خو نافن تاريكي جالي شاف كانيا ده سبب نزول آيات في نشانه بله يعني مقصد جويدري جو خدا طرفتان جيان بله نمرنه جيان كرني يعني وقتی قلت به ولا ازيج بو هر مجنت ازي خوتيخ مصطفى پیش داقنا الشهيد بب ابن راستا نلقولي حكمته يعني داخوزا خداي وقتی گو تديت حديثا پیغمبر وكري دبيجي دبي يا رسول الله ما وقتی گو هنك انسان ورن هجومي سر مبكن اچابكم دبي البر خدا دبي وقتی بخوازي مالي مجم بستيني دبي البر خدا يعني دبي وقتی گو يعني از ندمه ده وين كوجي يعني اصرار بكي دبي توي بكوجي توي بكوجي تنقاتلي اما او تبكوجي او قاتله او بيكوشتن وي هر جهنمي وتبيكوشتن تي هر جنتي يعني ما في معنى قورما شهادته غركا دخوزاتيا خود به يعني
وی دژمن هجومی ته بکێ تێل بەرخۆ بدێ تێ شەهید بێتێ هەرە جەنەتێ بله. نەگۆ تش بۆ شەهید ببێ هەرێ جەنەتێ تێ تەجاوزی وڵاتی خەلکێکێ تێ هەرێ شەر دەرخێ تێ هەرێ شەر هەفتونێ دەرخێ دەرخێ تێ هەرێ سەر وڵاتی خەلکێ وەگە گۆ ئاغڵەبێ دیرۆکە ئیسلامێدا هاتیە کردن هەرن هجوم دنە سەر وڵاتی خەلکێ دبێیاونێ مسلمان بنیاونێ جزیە بدنیامێوە بکوژینیانی تشتێکی vana tiştekî vana bi fitreta însaniyetê re bi dînê İslamê re tune yanî pêkarî bûna بله پێکاری بوون yanî anha îro mesela Mêriko diçe erdê xwe diçine بله dinere cîranê heta hikayek heye dibe yekî zengîn û yekî feqîr erdê wa cîranê hev bûn yanî بله îce dibe ê zengîn em bêjin pêncî don mêwî hebû ê feqîr pênc don mêwî hebûn îce di nava wî de bû ew ê zengîn got wela hercar hîncet û hîle lê dikirin got wela ez ê pênc don mêwî jî jê stênim daqan ez rihet bibim yanî bibe yek parça بله ê dibe ê feqîr jî pê nikarî bû war hasil dibe ketne qirka hev de dibe ê zengîn mîneke nexweşke bira sêdaler me bibexşin ama wilo mîneka çîrokî ye civakî ye yani muhakkak fayda dibe ev ê zengîn çû xwe gihanda malê gund got mala got çi ye got xwedê hal û meselê me ev e got ez ê wî ênime cem te şerîat got şerîatê ji min re bêxe çêleka zer li devê deriye yanî dibe ê zengîn hate gote wî feqîr got bira got çi ye me got nake em hercar dikevne qirka hev de û xelk dengê me dike û xelk me dihsê û gundî û cîran me dihsê em her şeriat yani em her ne şeriat bi hema sêda çi got ê bavo êm az îtiraz nakim yanî ê feqîr jî weke îmana xwe zanê got erdê wî ye û ji bavê wî maye û milkê wî ye û serveta wî ye war hasil ji xwe re ji eşqa اخوات بینش bi torîkî dibe ji eşqa da çirka êce dibe çûne cema êce dibe carkî dî ê feqîr fikar jê re çêbûn goya bi xwedê tiştin divê meselê de ev berxwe ber şeriat ev ji ber xwe bi şerîatê ve nayê got kaz herin pêşî sêda bibînin got çû sêda ê feqîr ji got sêda bi xwedê hal û meselê me ev e vê cewî gotiye kam herna şerîat vê ce sêda bi xwedê ji xwe dizanê malê min e ew ê min e û ez feqîrîm lê belê bi xwedê hema yanî got şerîatê ji min re bixwîre bi virkî me heye zê bên bite êce war hasil dibe sibê çûne şerîat ê feqîr kane wê bênê bîra mala got derdê xwe got û got û got û got û got û got got sêda şerîata me ji hev safî ke weke got bi vir li darekî xê û hew yani ma gotdar bû diqet بله wê çawa hevdû girê hevdû girê em ji hev safî bibin yani got mala jê re got got filan kes wela çêreka zer bi dûvê biriv erfê dersin êceke ku anha aglebê dîroka ku li ser navê İslamê hatiye nivîsandin pir bal ne şehîdê Müslümanan nivîsandiye bale ne alimê Müslümanan nivîsandiye ne rehberê Müslümanan nivîsandiye rehberê dewleta serokê dewleta û simsarê dînî û semsarê dîn bi hev re nivîsî. nivîsandine bele ne seroka û semsara bi hev re bele nivîsandine bele bele êce ji bo ew divê em vêna xweşik fam bikin got mêjiyê dîn bingeha dîn gereke li ser rehetiyê bê bele gereke li ser rehetiyê bê ama wisa wextê tu û dibêjî gereke ser li ser rehetiyê canbûnê bê Jiyankirinê, zindîbûnê bê bele. jiyanê bê yani niha mesela te sal bêjî û ez jî alema İslamê de din ber çavê xwe ne jiyanek rehet heye ji xwe jiyan tune nema yani jiyan qediya ye yani ev çawa ve çêbî mesela ve 1400 sal e divê evê de yani bi vî hawayî bi vê rezaletê hatiye heta îro çêkirina wê safîkirina wê yani an belê yê çawa çêbî ku çêkirina wê ne ez gelek cara tên me ziman belê ez mesela îmanê de belê weka matematîkê difikirim belê ez her tim tên me ziman her bername de ez tên me ziman yani wextê alema İslamê ve qasxebatê gotêne kirin belê weke xwe da belê û ji bo xwe da bikin wê safî bê belê du tişt lazim e yani xebatê gotêne kirin weke xwe da belê û ji bo xwe da ê wextê got em li civaka İslamî dinerin aglebê xebata belê ya bi riyakarî tê kirin mesela camiyekê balkêş çirkê evet. navê xwe li ser dinivîsîne camiya filan kes yani maqey xwe da nizane yani mesela yardımê û nizanin yani yardıma didin falan war hasil li ser qoliyê yardımê navê xwe dinivîsîne ez halbikî zekata xwe xistiye de bes hal yani yan xebatê got civaka alema İslamê de tê kirin gerek riyakarî dua da heye armancakî ji rast hebêtê de belê ya riyakarî û dua da heye sê da belê yan jî riyakarî dua denîne ama me got ya çandeke ne rast heye
بله ji bo wê çanda nerast xebateke ne weke xweda têkirin yanî بله divê du tişt lazim in divê ji bo xweda bê û weke xweda bê بله hingî wê mesele safî bibe wê çê bibe yani ev her du tişt nebin بله nemumkin e ji bo wê jî tedî dîse li herema me dibêjin bêjî çi xerabûye divê jî wir ava bê ها رحمة الله بابت أويا مهمة بله ji çi xerabûye ez her car dibêjim بله Xweda Azze ve Celle dibêjî از هرتم جو داخواست کردم چې سیدا یاد بشم بجنش کو خراب باش چه خراب هرتمی وی سر وب سکنش بنا کو به یعنی چاره سری جه بدیتنه بری کرم که انی داما tedît min di serî de jî piçkî anî ziman بله heya ev zihniyeta ev mantığa ev mîjiya putperestiyê nav alema İslamê de hebe alema İslamê pêş nakeve راحت نابه نه که nemumkin e آلمانجا کی divê pêşî ev zihniyet rabê em bê belo weke got ayeta pîroz me gotî Xweda Azze ve Celle wehî şiyandiye ji bo got em ne zehmetiyê bikişênin em rahetiyê bibînin ji bo got em rehet bibin lewra ayeta pîroz weke got me anî ziman vekirî dibêje wextê got Xweda û Resûlê Xweda gazî we kirin ji bo jiyanê cewaba ve bidin معنا وینا ترسê vêna haşa ne gosun me haşa yani Xweda û pêxember wê gazî hewara gazî însanakê bê werne mirinê haşa bila ev jê dernekeve yani ama divir de me şiyar dike bala me dikişêne bal meselê vê yani got dînê İslamê ji bo jiyanê ye ne ji bo mirinê ye سید مراد کاری وی ها بجه و تشکی گود بالام کشان سر آیت ہے کی تدید بجه بسم الله الرحمن الرحیم از نشارش من سورة بقره ده ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء اف ممکنه مرو بجبر وقتا کو اثناء و دورمه تدی او در خرابو بو دورمه جره لازم بو اثناء دورمه دجی گله زحمتی و گرانیجی سر مرو ده ورن ها حتی وا زحمتی و او مرو نکشن مرو دورمه ناکی مرو کاری بجه اف مخصوصی و دمیه اما اجبر کن نهاجی وند بجن سیدا جبو هستانیه گلک انسان جی دلیل خب و آیات تن بجن قی هر وقتی دو زحمتی هبه نه ev nabê ne were ne ez benî Nabê nav mere kokî vê ayetê karê wiha şîrove bike بله mesela anha ez ê ji vira her mesûkê بله ti îmkanê minînin بله ti derfetê minînin sola min e û çogê min in ez ê li gora sola xwe û çogê xwe xwe heyar kim بله yani ez ê xwe li gora wê heyar kim a zehmet a zor بله ama wextê ez ketme rê de birê de camêrekî wek te laqam hat ez li ereba xwe swar kirim ji xwe nehmetê yani بله yani evana divir de divê merev ji her tiştê zor û zehmet re jî amade bê musaid bê ama tedît hedîsa pêxember aleyhissalatu vesselam de heye esnai devrimê de çê bûye sêda ama piştî ku devrim qediya û îdî alem bû destê we de iqtidara we çêbû îdî ji wir pêde her timî geleke rehetî û hêsanî be zû dibêjim yani armanca wê zehmetiyê jî ji bo vê rehetiyê ye بله a rahmet lê bavê sat xweş بله armanca wê yani ev e sêdayim ev jî min got ya ev yani gotina we ev hevok bû bersiva ayetê tev zelal kir sêda rastî bele bele yani ev zehmetî bû dîsanê vê hêsan kirinê bele 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 حتی و زحمتی نکشنده اف حسانی چه بله، نبود بله. لبلی تابی او نکرن او تشکی جوده بله bele کرن yani ew zehmetê jî ji bo vê hesaniyê yani بله a duwa jî me ayeta dî got fekirî divir de îcî hîn vekirîtir dibêje yani طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى یعنی آیت اولی و گفت خدا جبو گفتیه زندی بونه. جبو و جیان بکی جیان کی خوش بله. یعنی اف پیام خوده اگر تو بجی ما مثلا مو کاری وتشتی هوا بکی مثلا گلک نقاش هده بن ام وقت و گفت هونجی و زحمتی دکن از جی زحمت دکن زیاده دکن نه اندکی ام جیاب سیدانا رب حوالا رب اول دارنا رب اول پرست رب کفن نقاشه ام دبیشن اف تشتاکو هند بینن نل گورا دین خود بله. ات بیجه کنه خو ام چه بکی منافع حتن ها اف هاتیش مره مگو همه حوجه ناکه لابراتوار نه لازمه تحلیل نه لازمه زحمتی نکشه نه من ما و یک آیت که سیدا خوند دبی یا ایها الذين آمنوا استجیبوا لما يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم اف تشتكون ها هند بین ما احیا دکی آن مد کجه
اتشتا كون هاتي تطبيق كرنا يعني جبو جيانا ما يجبو مرنا ما والله جيان ما كريا فلج كريا يعني. والله جيان ما كريا زهير هنخوا ام بفيا قطعيت كارن اثبات بكن كو اف تشتا ان هاد نافا عالم الاسلام ده بفي ايات هاني تثبيت كرن كو نا او تشتا كو خدا و پیغمبر دعوت لك نا بابو نا باش رحمن الله بابا در بازي ايات لو انها يعني ابنفك ايرو فكري يعني تمام سروك عالم اسلام جو غليوا مسلمان سروك دولته وانا وقت جو ختنا طنقايه دا قورما شهادت تن زمان ودبي ونجبو بله هر شهيد ببنا فقط يعني خدا عز وجل طرفدار جيانيه بله انسان غازي جيانتك تمام پیغمبر اجبو انسان بجن شيان نجبو بين امرين يعني نگوش بو بين كشتين يعني او غازيا جو غازي انسان بكش بو كشتين برا كي بيل سرناوي چبه نراستا وني اسلاميه بله آيات سورة طه يا عول يا أيها الذين آمنوا ما أنزل سورة طه آيات عولي طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يا محمد ما قرآن شيان ديا أوجي وكي آيات الدين تأييد أويتي جبو نجبو مشقتي نجبو مشقتي بيقوما نجبو مشقتي نجبو تأزيتي ببيني نتجبو زحمتي ببيني نتجبو طنقية ببيني تام عكسنا جبو راحتي جبو خوشية يعني اف فترة إنسان يجي يعني فترة إنسان يجي تديد برنامج عولي ما بحثا مجودين فترته يعني برنامج ما فترته مجودين فترته يعني فترة إنسان جي راحتي تخوازي أنا مثلا زاروك بتشوشك جخورد ليزن الكولان السوقاقي تهري تشتكي جو خرابون چبويا كرو كيجو اف سبتها هاشكان ديا منك اف سبتها كيجو هاشكان كسك الخواش كرناكي شما يعني خواسوج دارناكي خواسوج دارناكي دور دا قبحتها سوجها يعني اما يعني ام بيجن سبتك جبو ام بيجن قمار داني نويدي جو بتركيد بي چوب سبتي ولا ساعتا وخوش اف سبتها كي دان يفر تمام وي بمدان يوي اف فترة انسان يعني فترة انساني قنجي وباشية خوازي اما فترة انساني خرابية ناخوازي كي جان فترات او فترة اقول ناتي حرمان ده يعني انا مثلا وقت يقول فينات بجن بلكي تماشا ما فاني ما بي سيدا ولا ما نفا انسان دچن خرابية جدكن ها او انسان يقول خرابية كن فترة وهاتية خراب كرين يعني خدا او فترة اقول خدا عز وجل جداي كي جوارا والسر افران او فترة هاتية خراب كرين او هيزا كو خدا وي خرابية بكن تيدا هاتية افراندن او هز تربيه نكريه بله كتيا بن تاثير او هز ده و هز خراب ده بله يعني فتره انساني قنجي باشيه تخازي يعني. اما وقت او فتره دبن او دما بحثا دم برنامج كده ما اني بزمان موجودين حوجداريه انسانيه وقت حوجداريه انساني بيك ورن فتره انساني ناحرمه وقت حوجداريه انساني بيك نون و فتره بحرمه چمكي تمايته ده وقت اني زمان يعني دوغوي هستا تمايته ده يعني تخازي مثلا شعب تشتكي خوشك دبينيت بخوزي ام بانا بيقوما جوه تشتكي خوشك سعد كيد بخوزي ام جيبوناني افجي فترته يعني اجبويا واي فترة الهي جو خدا عز وجل انسان سر افرام دي بلاد خوازي زاروكي ارمنيا به بلاد خوازي زاروكي مسيحيا به بلاد خوازي زاروكي يهوديا به بلاد خوازي زاروكي كيبه او فترة باقجه خوشیه بجای مسلمان تشمه مسلمان برای مسلمان یعنی پاکستانی مسلمان خیاد کن يعني اجا اما وقتی کو اجا او زاروک هدی مزن بو حوجداری پیک نهاتن جبوگو حوجداری پیک نوین هدی او فترة خراب بی مثلا ایرو ذهنیت اسلامی موجود بيكانينا حوجداريات تونه نو بيك نايني هيا كسيش في مسلينينا كس في دين نبي شكل زانه ندب في انيا دين چيا ويل مج كي وروجي بغري قران بخونه و چه جنتي هوقس يعني قرا حتى مثلا يعني ازنا خواز مجار قال كي دوفدرج ببنا خو تشتغو هاتنا السلام ما از بيجم بتنب خمينا كن يعني بله راست تن جيانا قومت ما توا تشكو بديتيان بيجن بله راست يعني نوريا حال بكي بتواي وقت قومرت بدين اسلام چيا خدا عز وجل ديرو كي دجبو دين جبو چشادنا
جبوكو حوجداري إنسان بحلالي بقدينا حوجداري إنسان بحلالي بيك بينن لغور فترات أول غوري بيدفيا مثلا يعني حوجداري إنسان أشياء خوارنا وخوارنا مناسبة علاقة جياني جياني نبل حد يعني وقت يقول أفبيك ورن ما إنسان دعوة شتك يعني أما وقت يقول أفبيك نون اشتجبوه إنسان فانا بيك بيني ببخشنوي هرمل على تيبك يعني بله راست هاي جدين شيا فانا ريا شوبا حلال وحرام جوار بيجي إجا إدارة شيا إدارة مثلا إيرو أم بيجن دولة جبوتشنا دولة جبوا حوجدارية بيك بيني يعني ريفابريان بيجنش دولة يعني دولة مندي يعني كوكا دولة الظلم أنا خازن بحث دولة تبكين لبلة بريفابريان بيجن يعني كيكو خارج خستن كرين يعني بلاغو مغوتيا چاندا إسلامي نينا ريفابريجي الجورا في چاند مشي يعني جورا في چاند خراب الجورا في چاند خراب مشي يعني حال بكي وقت يقول مثلا ريفابريج بوشي خدا عز وجل پیغمبر جبوچي شان ديرو كده جبوچ از دوام لي هر جار استن مزمان جبو حوجداري انسان بين بيك انين يعني اما چ حوجداري شخصي بين دناوا جواكي دناوا گونديتي ده نوا جيرانتي ده نوا محله ده بين و چ حوجي دولتي بين دناوا دولتي ده يعني جبو ياوي خدا عز وجل داخواز دكي والطرفدار جو ام جيان السر هفدو زحمت نكن ام حسام بكن ام جيان السر هفدو حسام بكن يعني بله اما مخابن يعني ما وقتي ديسد برنامج كده اني زمان انسان بله الجورا دين اسلام انسان چيا خدا عز وجل آياتا بيروز دت بيجي فكري تمام نعمته جيان جبو انسان افراندن جبو انسان مسخر كرين يعني بله اما مخابن ايرو انسان فدای هر تشتی ان تشتی قدسی د کائنات د پی خدا و رسول خدا پی خدا و رسول خدا د کائنات د ان تشتی قدسی انسانا اما مخابن ایرو د عالمات دنیا د ان تشتی بقیمت و برومت ويا انسان يعني انسان فدای هر تشتی ایرو مثلا اف حربه گود دنیا د چید بن جبو چید بن يعني دفاع حرباده كي تكوشتن تصدمكي وصلت نابينك وشي نا صدمه تحكمه صدمه از حكم التكم صدمه از مثلا برا عردان من مزن بفي حرصه اقتداري باشكانه تشتي جديديه يعني مخابن ديروكا عالم اسلامي از بجمها علاقه مجا عالم كفرينينا او ند قندما مثلا ام بحثا خودكن يعني انسانيات حمي عيني تشتهي يعني مروفاي عيني دجواكا عالم اسلامي ده انسان بويا فداي هر تشتي يعني جبو طماي ما ناوي اسلاميات راس خوجي بو فداي به اقتدار ازبني ما بله بله ارينا مع قلت يعني بله ازبني آياتي وازبار دي آيات اساسيه خدا عز وجل استعيذ بالله حمو جهب بالكشترين يعني بله يعني از دبجم يعني از هر جار دبجم وقت دينا دبجم خدا عز وجل قرآن جبو جيانا إنسانتي شيان از ادعاء دكم از الفرجد بيجم از الهفر دفرجد بيجم قرآن جبو جو تمام إنسانا دوی دنیا ها د بهوره بجیانه کی بیر و باوریا و چیا رنگه و چیا زمانه و چیا بهوره جیانه که برومت بمشین او قاصه خدا عز وجل قرآن جبو بشیان دی اما يعني وقتی گو انسان لی ننرن انسان پی عمل نکن کم چاپ بله اما دورده işte جبو گو انسان به اسلام عمل بکن انسان الگورا اسلام بجین دوی هیزه کتاه بیان هیزه انسان ام بجین نل گورا اسلام ایرو هنکار سرناوی ور حاصل امنا كفنا واتشتي رخصني جدا هنا رخصني جدا هنا امنا كفنا وانا بله هر کس کی خور دنیا پرچه پرچه کریه پرسر کریه و مسلمان مانا به خود يعني مرحبا مسلمان يعني كي هذا مسلمان كان مسلماني رو خوديت شنو الدنيا هذا شي وهاي يعني كارن شبكن اما وقتي جو ببخشن كتنا جواتا سيدالاري ما شيخ ملايم ويلين عفوا ببخشن ويلين كي بابج نسر ويلين كي مدنيتا اسلام ومدنيتا اسلام يبجن قي كات شكر كات الدنيا يعني شكر كايرو شهايا تمام
يعني ناني خوا بيشي خود خون يعني ابنت بله. منطقه ابنت زينته ككو كاتشتكي تدي او كاتشتا هي تاخذ يجي يعني شعرك هبو بيرا منا اجاره دغو اب الله ان اسمو بابي ولا امي دغو كام تشكريه كاسم خدنا كي از دي باب خو نابكي بله. برتشكي خوش جو يعني نا خدا عز وجل رجا قيامته حسابه صحابيه اشتناكي حسابه پیغمبر اشتناكي انا بابت كي ديتا كي بابت كي وديتا كي وناكي دي بابت تشكرن چنكن وبتا تشكر ايرو ام عالم اسلامي انسان مسلمان شيخ الله وسيدا وجندي وجودكر وسياسه مدار ايغو دولة اداره كن ام حمو كايرو ام چنا الدنيا ده ام چنا كي بچ قاسمت حسبيني تزبها ما قاصد كي يعني كيلو ما قاصد كي دا جارنا ادبي كيلو ملا هاتيه 25 قروش يعني كيلو ملا چيه يعني يعني دوي يعني مرا ببي هيزك ببي اوك حتى قلت ببي مينكش استعمار سيدا آيات اخوة دمام الزعف باب ضعيفة شيء خوازمت آيات اخوة نهر اللي اشتغالي استعيذ بالله فاتقوا الله ما استطعتم يعني هم از مجاري جيد قرم از آياتي حموي او ناكم فاتقوا الله ما استطعتم بقى خدا بكن حرمتش خدا را بکن رزش خداتیا خدا را بکن بله قاسه کو هند کارن الگورا قوتا تدی آیت دی سورت بقره لا یکلف الله نفسا الا وسعها بله هردو يعني دستک قال لك آيات هنا سيدة يعني اما تفرد جبوغو فكري بيجي بله افيك لقاي هيزا خوا لقاي امكاني خوا لقاي درفتي خوا لقاي قوته اخوا اطاعت خدا بكن يعني لقاي جو جوته كرمانجيا روت لقاي جوتهش خدا را اطاعت فرخواش يعني لقاي جو جوتهش خدا را حرمت بكن يعني لقاي جو جوتهش خدا را حرمت بكن يعني افيك واد دواجي خرابي ده نابجي قاي جوته نويا قاي وته خرابي نكن خرابيش خو نكن نا من خرابيت كي خرابي نكن فرد ذاتا سر قنجيت سكن يعني خرابي دجي برنامج ما ليه تشكرن قاي هون كارن تشكرن لقاي قوتا خو تشكر كربن يعني فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خير لانفسكم ومن يقشح نفسه فاولئك هم المفلحون اجد فردا شخوا لقاي هيزا خوا حرمتي بقرن شخوا دارا بامر خدا بيك بينن و رزداريش خدا را بكن و جنفسا خورا بيشيا خورا بشينن يعني معلومه حسابه بيكرن رجا قيامته حساب جو بيكرن يعني اجا شرطي شروطي جو وش بيشيا خورا شيانديا ومش حساب خورا حاضر بونا تشيا يقشح نفسه او كسي جو جطمايا نفسه خو آزاد بو بي ومن يقشح نفسه بس بكرتاي بيجم يعني بلكي تفسيري ما تشنا جدا بيجن او كسي گوش طمايا نفسه خو آزاد بو سيدا هر کس کی گور شرط خال گوری سوسيولوژيا خو فهم کریه فهماته الجمن سر قلق مفسرار يعني فهمه كوتا كريا ايرو لگور شرط في زماني عفوا جارنا قلق جارا سيداي ما تليفوني متكن دو برساج متكن بله ياود بي ولا امزانن كاباسيتاتا علمي خاصه بله يعني امزانن يعني مبهور خونديام سيداي هافن مبهور المدرسه خونديا لي بس افجسارتا تشتي يعني افجسارتا زيدي خوندناته بله ويت النظمان بافجسارتا تشتي ابي والله سيدا بشتي جوجل حضرت لري ابقى دنيا جبابي قد بمنت والله راسته سيدا 5 دقيقه ما 5 دقيقه خلاص كم في مجال ما شاء الله خلاص بوجي يعني سيدا ما صحبتات دم ترينا كيف فرق دقيقه قيهين نبويا ابيك ادواجي دبي علامتي وصفي جو لقاي هيزا خوا وحرمتش خدارة قرتيا وج آخرتا خورا حساب كريا وبيشاندي تشيا وما يقشح نفسه فأولئك هم وما يقشح نفسه يعني نفسا خوا جطماعي بباريزي نفسا خوا جطماعي آزاد بكي نفسا خوا جبه حقوقية آزاد بكي نفسا خوا دي ستيتش يعني نكو بخيلتيا برا وداري اشتا ما حمي وصا اشتا بجوجام جدي كرن يعني وما يقشح نفسه يعني يكيكو جمريتيا براجي قرنا حال بك حمد تشتي حمد تشتي كأزبني يعني طماي مقوتيا طماي
همو تكفي بر قصيصي تكفي بر غيبة تكفي بر حسد تكفي بر طمايا نميمة تكفي اقتداري بر بكن يعني طمايا بس الوقت جيراني خو بحسدي بله افجي طماياش طمايتي بله يعني برنامج من ما ازي سيرفيتشي روكي بيجي ما زمان ما قطبو يعني يعني كسين نفسه خو بله خوج طمايا نفسه خو آزاد بكي بله مثلا صافي كر يعني بله يعني آنها دبي يك شو جامعة سيدا دعات كرن دبي سوفي كي اختيار هات قو سيدا تشد بيجي اتفاق دعات كي قو والله أزوار حاصل دبي سيدا قو إيه سوفي قوتي قو والله سيدا إيه مدو سيد دعاء سيد تشتازانم جدا ترى تشتكي دي ترين زان قو شنا قو أدب يا ربي إيمانك بديما ويا ربي مالك بديما ويا ربي هوالك هفجينك خوشك بديما قو مالا قو والله تمام أوزتا حياتا دنيا أغن بيجي أزبني تمام كنها اجتماعية درت كبي وقت تا نفسها خوش طماعي آزاد كر دناوي ده معناه دليل جناها قرت يعني دناوي ده ما أفرس كرجي وبراستي داوي ده جي أفرس حقي منها قالوا مرات شبكي إيش خوات برسف ده تبيجي وما يقش شح نفسه كي نفس أخوة طماعي نفسه حاكمية اللي بكي وأبتشتي حمي صافي بن وبقارب خال جورا أمر خدا أو كوجتي إذا دعاكم لما يحييكم بقارب خبي خد بن وأبداجي حال بكي إلو علماء إسلام بيجومان يعني حاجة يكش خورا فردي مال خدا جورا بكي أو جداية لد علماء إسلام ده يكو استجابة أمر خدا لما يحييكم جورا لما يحييكم جواب داي النبي ناكو يعني بله يعني إيرو حال حاضر تمام عالم إسلام استثناء خارج وقت قوتي زمان هر کس کی هیزا لگور هیزا خوا إسلامي طمايا خورا يعني أفر رخصتن وجماعات تقص باستثناء يكجي تنوصا يعني جماعات بتهواي تننا يعني كماي تدهنا أنا معولي قوت يعني ده عالم إسلام ده قال لك خباتين كرن أنا هم مرة شعبي خو كورنكي أما أف خباتها يجبر يا كاريتين كرن رحمة الله بابا نجبو خداتين كرن ويانجي نوك خداتين كرن سيدام أبجار كي ديجي عن الزمان تقول خباتين كرن أزبي بيجم خبات عالم إسلامي ومأمد مثلا جاركي تركي برنامج كده تركي وألمانيا مدابر هف نقول تركي نوت هزار جامعة وهنا لألمانيا نه هزار كنيسة هنا صدو هشته هزار 200,000 عالم ترکیه göre وظیفه داره بلکه لوی داره بلکه 9,000 بلکه 15,000 پاپاز وظیفه داره یعنی کشم بجن تلی نره اخلاق و جماعت و یه فردی یه سفیل یعنی یه نه فرمی حد و حساب واتنه تلی نره اخلاقی او صدقتی پیشیا منه خبات ده ام صدقتی پیشوانه خبات ده لید اخلاق ده او صدقتی پیشیا منه نوسه هری داوی گوتنا خود او بکسی ده برنامه داوی بینن بله است خوازم وی بجیم همه کورتایی بله خدا عز وجل حوالی طرفداری داخوازی جیانه بله خدا عز وجل نه حوال نه طرفه مرنه بله انسان فدای تشتی نای کرن بله هر تشت فدای انسانی تکرن بله اویه انسان جی بچه اصلاح دبه بله وقتی گو دریه طمایی بگیره زورا طمایی بگیره و به ملائکت باشه مالا و آوا گلک صاحبن سپاسیابت کیم باری که صحبت او سخوش بو نظام دم چا در باز بو مالا و آوا بله تماشاوان هجا ج صحبت مامستا آیت الله آشتیجی هات فهمید شکو ودیت جیانا وده لسر ناوه اولی در کت پیشیا و اگر او فکر جبو حسان کرنا جیانه به باور بکن او خداییه او برسداینا امر خدایه اگر کو آلوزی و نخواشی تده هبن همه گرانی و آن بارگرانی تده هبه و تقص زانبن تعلقه و حکمت خدا و به پیغمبر و تونه بلا اف لابراتوارا مبه ام راستی و نراستیه و اولداری و نه اولداریه جهوی هوایی ام تکارن درخن ام هیویدارن که هون جو صحبت ما ممنون مابن حتی مجارکه دن هون شاد و بختوار بن بمن دخیر و خوشیه ده سلام الله الله أكبر الله أكبر